Turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero ni amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Rero aya masaha amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru yo mu gihugu cya Kenya, aho ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 Nairobi muri Kenya hazindukiye imyigaragambyo. Rero reka dusome kuri iki kinyamakuru cyasohoye inkuru aho bavuga ngo Kenya umuzunguzayi yapfuye urw'agashinyaguro nyuma yo kunigwa akanaraswa mu mutwe na polisi. Umugabo wakoraga ubucuruzi bwo kuzengurutsa ibicuruzwa mu muhanda ubuzunguzayi wo mu gihugu cya Kenya yitabye Imana nyuma yo kuraswa na polisi imwitiranije n'abari mu myigaragambyo yo gusaba ubutabera bw'umwarimu witwa Ojwang uherutse kuraswa na polisi mu buryo butavugwaho rumwe. Mu mashusho yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abapolisi babiri begera umugabo wari uhagaze mu hakurya y'umuhanda mu nzira y'abanyamaguru mu mujyi wa Nairobi. Nyuma yo kumwegera abapolisi bagaragazwa bakubita inkoni inshuro nyinshi ari nako bamuniga mbere y'uko umwe asa nk'umwitaza agahita arasa uyu mugabo. Uyu mugabo wari ufite ibicuruzwa birimo ubupfukamunwa yahise yikubita hasi nyuma yo kuraswa, ndetse umuvu w'amaraso uhita utangira gutemba mbere y'uko abari aho bahita baza gutabara. Bitihise uyu mugabo yahise yihutanwa n'imbangukiragutabara ajyanwa ku bitaro nabyo biri mu mujyi wa Nairobi ajya guhabwa ubuvuzi bwihuse, gusa kigezwayo ahita yitaba Imana. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga barimo abanyamategeko, abanyepolitike ndetse n'abandi bakomeje kumvikana bamagana ubu bwicanyi bwakozwe n'umupolisi wagaragaye arasa uyu mucuruzi utari ufite n'intwaro cyangwa uri kumurwanya. Odimbo Faith usanzwe ari perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri iki gihugu nawe yagaragaje ko ibi bidakwiye na gato, ndetse anasaba ko abapolisi bazajya bagezwa imbere y'ubutabera igihe cyose habayeho ibyaha nk'ibi bishingiye ku makosa yabo. Umwe mu bamaze kugira izina rinini ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihugu witwa Kimanzi yatangaje ko we adafite igihano yasabira abapolisi usibye nabo kubarasa kubera ibyo yiboneye bakorera uyu mugabo, aho yagize ati bamurashe mu mutwe hanyuma bahita bamutambuka hejuru nk'aho barimo bakandagira ku mucanga. Umuhanzi wo muri iki gihugu witwa Shama Fide wamamaye nka Chrisma nawe yamaganye iki gikorwa kigayitse cyakozwe n'aba bapolisi, ndetse anashimangira ko ibi byerekana ko inzego z'umutekano zifite uburenganzira bwo gupyinagaza uwo batumva ibintu kimwe, aho yagize ati bari kwereka abaturage ko uwo badafite igitekerezo kimwe ku kintu runaka kumwivugana bishoboka. Ibi bibaye nyuma y'uko muri iki gihugu hakomeje kugaragazwa uruhare rw'inzego z'umutekano mu rupfu rwa Ojwang Albert, ndetse ko mu minsi ishize umupolisi witwa James Mukwana wagaragaye ari kumwica yatangaje ko amabwiriza yo kumuha isomo yaturutse ku muyobozi mukuru wayo witwa Eliud Legat akanyuzwa ku mukuru wa sitasiyo ya polisi witwa Talam Samson nawe akabishyira mu bikorwa.